Danas ćemo pričati o tome šta se nalazi na uskršnjim trpezama širom sveta. Za Uskrs u Italiji se jede tradicionalni kolač Kolumba, koji se pravi u obliku golubice koja simbolizuje dolazak dobrih vesti u dom. Interesantno je da se ponekad Kolumba ukrašava ofarbanim jajima. Inače, ovaj kolač je jako sličan njihovom panettone kolaču. Uskršnju tortu čini i torta pasqualina, odnosno uskršnja torta koja je zapravo slano jelo, od testa punjeno s panaćem i jajima. Na Bermudskim ostrvima trpeza za Uskrs je nešto malo drugačija. Oni taj dan pripremaju tortu od bakalara i služe toplo ukusno pecivo koje na sebi ima ugraviran krst. Courek je omiljen u Grčkoj, kao i zemljama zapadne i centralne Azije. To je zapravo bogat sladak hleb sa ukusom naranđe i sa predivnim začinom koji se zove mahlaba. Tradicionalno se služi sa jajima ofarbanim u crveno, što simbolizuje Hristovu krv. Engleski hleb ili hot cross buns je uskršnja tradicija u Engleskoj. Ovaj hleb se peče sa suvim grožđem i ribizlama i obično ima krst na vrhu napravljen od glazure ili samog testa. Faneska je bogata supa koja se služi u Ekvadoru tokom nedelje pred Uskrs. Ona sadrži mleko, tikvice, bundeu, pasulj, žitarice, grašak, kukuruz, jaje i usoljenim bakalarom. U istočnoevropskim zemljama poput Belorusije, Ukrajine, Gruzije i nekim delovima Rusije pravoslavni hrišćani ručaju kulič, kolač cilindričnog oblika preliven belom glazurom. Tokom uskršnjih praznika kulič je ukrašen cvećem i blagosilja ga sveštenik. U Sjedinjenim Američkim Državama uobičajen obrok za Uskrs je klasični uskršnja šunk. I puter jagnje, verovatno najslađi od svih tradicionalnih uskršnjih obroka. Zajednička je poslastica na trpezi ruskih, slovenačkih i poljskih katolika. Jelo je, kao što mu ime kaže, mala skulptura jagnjeta napravljena od maslaca, često sa biberom umjesto očiju i crvenom trakom oko vrata. A šta će biti na vašoj trpezi? A na mom YouTube kanalu možete pogledati kako se farbaju jaje i recept za venac pogaču.